Iako je jedan od najstarijih građevinskih materijala, kamen ne prestaje da inspiriše dizajnere, enterijera i arhitekte. Na tržištu se mogu naći kamene ploče koje uspješno imitiraju izgled kamena, a njihov veliki format omogućuje lakše postavljanje. Prirodni kamen u enterijerima je prisutan već stoljećima, međutim danas, pošto je sam prirodni kamen izuzetno skup, danas postoji veliki broj keramičkih pločica koje izuzetno dobro imitiraju prirodni kamen. Ovaj put smo izdvojili granit i fijandre iz razloga što je ovo dobavljač koji je možda prvi u svijetu počeo da radi keramiku koja imitira mermer, prirodni kamen u čak 33 različite nijanse. Keramičke pločice koje imitiraju mermer napravile su preokret u svijetu modernih enterijera kako zbog dimenzije u kojima se izrađuju, tako i zbog završnog izgleda i motiva. Uglavnom se koriste na velikim površinama u prostranim i luksuznim prostorima, dajući kući ili stanu dodatni utisak prestiža i glamura. Pločice o kojima ćemo danas govoriti su porcelanski gres, njihov sastav je porcelanski gres, koji se može primijeniti kako na zidovima, tako i na podovima. U pitanju je keramika koja je laserski rezana, tako da način postavljanja može ići potpuno bez fuge ili na minimalnu pres fugu koja iznosi svega 1 mm. Postupak postavljanja keramike velikih formata zahtijeva pažljive pripreme. Lijepak mora da bude fleksibilan i brzo vezujući da bi omogućio lako postavljanje velikih pločica. Podloga na koju se postavljaju velike pločice mora da bude ravna, čista, čvrsta, odmašćena i jednake u pojnosti kao i sama pločica. Bitno je i da sama pozadina pločice bude čista i otprašena kako bi se bolje zalijepila za podlogu. Lijepak se nanosi i na podlogu i na pločicu čeličnom nazubljenom gletaricom. Zbog velike fleksibilnosti keramiku velikog formata je neophodno postavljati pomoću vakum držača. Kada je u pitanju postavljanje podne keramike za profesionalnu instalaciju u prostoru, koristi se i poseban sistem nivelatora za keramiku. Pločice velikih formata imaju značajno manje fuga u odnosu na klasične, te je stoga i samo održavanje lakše, a prostorija estetski izgleda prostranije i atraktivnije. Ova kolekcija je interesantna sama zbog svoje strukture i dizajna same pločice. Prije svega pločica je u dimenziji urađena 1,5 puta 3, što je po prvi put kod nas na tržištu se javljaju ovako velike dimenzije i zbog same svoje strukture nijanse može da se primijeni i u izradi enterijera dnevnih boravaka, trpezarija. Kao sama pločica može predstavljati jedan dekorativni element, više nisu potrebne da se postavljaju fotografije, tapete. Pločica bukvalno koja pokriva zbog svoje dimenzije čitav zid je izuzetno i može biti interesantna u enterijerima. Sama nijansa ove pločice je možda adekvatno rješenje za moderne minimalističke enterijere koji su urađeni u nekim crno-bijelim tonovima. Pločice koje imitiraju mermer u enterijeru mogu na razne načine da se implementiraju u naš životni prostor. U pogledu motiva postoji nekoliko različitih rješenja koja mogu dati klasičan pečat unutrašnjem dekoru, a koja će istovremeno dom učiniti modernim. Kod ove kolekcije je interesantno to što je ona sama po sebi, njena nijansa imitira prirodni kamen oniks. Granit i fijandre u svojoj ponudi ima mnogo kolekcija koje imitiraju da li drago kamenje, da li poludrago kamenje. Svaka pločica po sebi ima drugačiju šaru, što je opet interesantno za odlaganje recimo kupatila. Može da se napravi čitav prostor da bude jedinstven, da izgleda kao bukvalno neka vrsta pećine. Pločice koje imitiraju mermer su proizvodi izuzetnog kvaliteta zbog specijalne tehnologije izrade i strukture materijala od kojeg su napravljene. Kod nas na tržištu je izuzetno popularan prirodni kamen travertino. Ovo je kolekcija koja imitira travertino i također nosi i taj naziv. Njen završna obrada je visoki sjaj i sama tekstura, završna obrada i ova kompozicija je možda interesantna za
polaganje u kupatilima. Beskonačnom paletom boja reflektuju prirodu, pogodne su za isticanje različitih enterijera, istovremeno predstavljajući zidove i podove našeg životnog prostora u najprestižnijem svijetlu.